Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arimo aranengwa bikomeye n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi nyuma yo gutangaza ifoto yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano artificial intelligence imugaragaza nka papa. Iyi foto yatangajwe kuri konti z'imbuga nkoranyambaga z'ibiro bya Perezida wa Amerika White House. Itangajwe mu gihe abagatolika bari mu cyunamo cy'urupfu rwa Papa François wapfuye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, ndetse bakaba barimo no kwitegura guhitamo papa mushya. Kubera iki Donald Trump yakoze ibi? Ubundi ukwemera kwe ni ukuhe mu by'amadini? Agira idini asengeramo? Inama Gatolika ya leta ya New York yashinje Donald Trump kunyega ukwemera. Ubwo butumwa butangajwe nyuma y'iminsi bwana Trump ateye urwenya mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko yifuza kuba papa. Donald Trump ntabwo ari we wa mbere ushinzwe kunyega ukwemera Gatolika. Uhoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yateje umujinya n'uburakari mu mwaka ushize ubwo yakoraga ku kimenyetso cy'umusaraba muri mitingi yari ishyigikiye gukuramo inda hari mu mujyi wa Tampa muri Floride. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu, umuvugizi wa Vatican Matteo Bruni yanze gusubiza ibibazo bijyanye n'ibyo Trump yatangaje. Vatican irimo kwitegura kwakira umwiherero w'abakardino uzatangira ku wa gatatu, ukaba umwiherero wo guhitamo uzasimbura Papa François. Ifoto yatangajwe na Donald Trump ku wa gatanu mu ijoro imugaragaza yambaye ikanzu y'umweru n'ingofero ihagaze ku mutwe we, ubusanzwe yambarwa na ba musenyeri. Yari yambaye kandi umusaraba munini mu ijosi, urutoki rwe rutunze hejuru, ndetse mu maso he nta marangamutima hagaragara, niko BBC yanditse. Inama Gatolika ya leta ya New York ihagarariye abasenyeri b'i New York yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X mu kumunenga. Iryo tsinda ry'abasenyeri ryagize riti nta kintu na kimwe cy'ubwenge cyangwa se cy'urwenya kiri kuri iyi foto bwana Perezida. Duherutse gushyingura papa wacu dukunda cyane François, ndetse abakardino bari hafi kwinjira mu mwiherero ukomeye wo gutora umusimbura mushya wa Mutagatifu Petero. Witunyega, widukina ku mubyimba. Matteo Renzi woza ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani mu murongo w'ibitekerezo biharanira impinduka, nawe yanenze cyane bikomeye ubutumwa bwa Donald Trump. Renzi yanditse kuri X ati iyi ni ifoto ikomeretsa bizera, igatuka inzego, ndetse ikagaragaza ko umutegetsi w'isi yo mu murongo w'ibitekerezo byo gukomera ku bya kera aryohewe cyane no kwibonekeza. Gusa ibiro bya Perezida wa Amerika byahakanye kumvikanisha uko ariko kose ko uyu muperezida wo mu ishyaka ry'abarepublicain arimo kunyega urwego rw'ubupapa. Caroline Levitt ashinzwe gutangaza amakuru muri White House yaragize ati Perezida Donald Trump yagiye n'indege mu Butaliyani guha icyubahiro Papa François no kwitabira umuhango wo kumushyingura, ndetse akomeje gushyigikira bikomeye abanyagatolika ndetse n'ubwisanzure bw'amadini. Kuri ibi byo kujya gushyingura papa, ubwo Perezida Donald Trump yajyagayo yahuriye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Aba perezida bombi bahuriye muri Bazilika ya Mutagatifu Petero mbere y'umuhango wo gushyingura Papa François. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maison Blanche byatangaje ko iyi nama yamaze iminota 15 kandi ngo yari ingirakamaro cyane. Nyuma yayo Zelensky yavuze ko baganiriye byinshi. Donald Trump na Zelensky bafotowe bicaye hamwe bari mu biganiro bikomeye kandi byimbitse, haburaga iminota mike ngo imihango itangire. Iyi nama yabaye nyuma y'umunsi umwe Donald Trump atangaje ko Uburusiya na Ukraine bageze kure cyane mu biganiro bigamije amasezerano y'amahoro. Ni nyuma y'inama yahuje intumwa ye Steve Witkoff na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya i Moscow ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Iki gihe nabwo benshi banenze ko Perezida Trump na Zelensky bagiye kuganirira iby'amabuye y'agaciro n'imbunda muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, bakabikora mu muhango wo gushyingura umushumba wa Kiliziya Gatolika. Hari n'abajya kure bakazanamo ibyo kuba Papa François yarapfuye amaze kubana na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance, niwe mutegetsi babonanye bwa nyuma mu buzima bwe. Nk'ibyo bidahagije, Perezida Donald Trump yitabiriye umuhango wo gushyingura Papa François yambaye costume y'ubururu, aho benshi bari bambaye umukara nk'uko bigenda mu gihe cy'icyunamo. Iyi myambarire nayo yatumye abantu benshi bagira icyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga
aho benshi bamunenze bavuga ko kwambara gutyo atari ukubaha uwo muhango w'akababaro. Ifoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yateje impaka ndende. Donald Trump yagaragaye yambaye costume y'ubururu bukomeye, bleu marine, ari hagati y'abayobozi benshi bose bambaye imyambaro y'umukara. Abantu benshi kuri internet batangira kuvuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo yaba yararenze ku mabwiriza akomeye y'imyambarire agenga imihango nk'iyi ngiyi. Ariko nk'uko ibiro by'itangazamakuru by'i Vatican, Salle de Presse du Saint-Siège bisobanura, ngo nta protocole yihariye ishyirwaho na Vatican ku bijyanye n'imyambarire, ahubwo ibyo batangariza ambasade zitandukanye ni uko imyenda igomba kuba ikomeye kandi ijyanye n'umuhango hakurikijwe amategeko y'ibihugu byohereje intumwa zabyo. Nubwo ifoto ya Donald Trump yicaye ku murongo w'imbere muri uyu muhango ariyo yagiye igaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri hari n'abandi bayobozi batari bambaye costume y'umukara nk'uko byari byitezwe. Igikomangoma William nawe yari yambaye imyambaro y'ubururu bw'ijoro, niko bayita, bleu nuit. Ku ruhande rwe Joe Biden yari yambaye cravate y'ubururu nk'uko asanzwe azambara, naho Volodymyr Zelensky yari yambaye umwambaro w'umukara ariko utari costume, ni ikote risanzwe, ntabwo ari ikote na cravate. Nubwo bamwe bagaragaje uburakari ku mbuga nkoranyambaga kubera imyambarire ya Donald Trump ari mu muhango wo gushyingura Papa François, nta tegeko ryasabaga kwambara imyambaro y'umukara. Izi mpaka zituruka ku muco umaze igihe kirekire uhuza ibara ry'umukara n'igihe cy'akababaro, bityo bigatuma ibara ry'umukara byemezwa ko ari ryo ryiza rikwiye kwambarwa mu muhango wo gushyingura. Ariko kandi uyu muco wo kwambara umukara ntabwo wahozeho. Mu bihe bya kera cyane abantu bashyinguraga bambaye umweru. Mu Bufaransa umukara nk'ishusho y'akababaro watangiye kugaragara mu mpera z'ikinyejana cya 15. Ibi byatangiye ubwo umwamikazi Anne de Bretagne yahitagamo kwambara umukara mu muhango wo gushyingura umwana we, agategeka ko n'abandi b'ibwami bose babyubahiriza. Mu 1898 ubwo umugabo we umwami Charles wa munani yapfaga, yongeye kubasaba kwambara umukara. Muri icyo gihe ibara ry'imyenda ryari rifite ibisobanuro bikomeye kandi ryagaragazaga icyiciro cy'imibereho umuntu arimo. Amabara amwe n'amwe kubera igiciro cyayo cyangwa se uko yabonwaga bigoranye yaragenewe abakire gusa cyangwa se abari mu rwego rwo hejuru. Umukara wari muri yo kubera ko umukara waturukaga hanini muri Afurika, ntabwo wabonekaga cyane i Burayi. Nuko iyo gahunda yo kwambara umukara yaje gushinga imizi mu bantu b'ibwami gusa, mu gihe rubanda rusanzwe bari bagikomeje kwiyambarira umweru. Byaje gukomera ndetse no gukwira hose mu kinyejana cya 17 bitewe n'uruhare rw'ingoma y'aba Habsburg. Aba ni abami b'abakristo gatolika baranzwe no gushimangira ukwemera kwabo muri Afurika n'i Burayi, baharanira ko umukara ugaragaza urupfu n'umwanzi w'Imana, mu gihe umweru ugaragaza ubuzima, isuku n'urumuri. Icyo gihe kandi igiciro cy'imyenda y'umukara nacyo cyaragabanutse, bituma na rubanda rutifashije bashobora kukigondera. Bityo umukara uhabwa ibisobanuro birambye nk'ibara ry'imihango yo gushyingura kuva mu kinyejana cya 18. Donald Trump rero nk'umuntu utemera ibyo gushyigikira amategeko abandi bose bakurikiza, agomba kuba yarahisemo kwiyambarira costume ashaka mu gihe abandi bari bambaye umukara. Gusa byatumye abayoboke ba Kiliziya Gatolika bamunenga cyane. Ubundi Donald Trump agira idini? Donald Trump afitanye isano ya hafi n'itorero ry'umuvugabutumwa witwa Norman Vincent Peale. Ni itorero ryigisha ko kugera ku bukire bw'amafaranga ari ingenzi ku rwego rumwe no kugera ku byiza by'umwuka cyangwa se roho mutagatifu. Muri make kuri bo gukorera amafaranga menshi kandi ukayabona nabyo ubwabyo ni ubundi buryo bwo gusenga. Perezida Donald Trump yabatirijwe kandi yemezwa cyangwa se akomerezwa muri iri torero rya First Presbyterian Church. Aba ni abamenyerewe nk'abaporoso. Yabatirijwe mu itorero ryo mu gace ka Jamaica muri Queens, ni muri New York, ari naho yakuriye. Mu myaka y'1960 ababyeyi be binjiye mu itorero rya Marble Collegiate Church riri ku muhanda wa 5 muri Manhattan. Bari bakurikiye cyane imico n'imyigishirize y'umuvugabutumwa waryo Norman Vincent Peale. Iri torero
ni indi nyito y'amadini y'abaprotestani yitwa Reformed Church in America, ryashinzwe mu 1628. Donald Trump yasengeye muri iri dini hafi imyaka 50 yose, kandi niho yasezeraniye n'abagore be babiri ba mbere. Norman Vincent Peale yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, ariko akaba n'umwanditsi w'igitabo cyagurishijwe cyane, The Power of Positive Thinking, cyasohotse mu 1952. Yigishaga iby'imyizerere n'insinzi, haba mu by'umwuka no mu by'umubiri. Yarashyigikiye cyane Richard Nixon, kandi yamaganaga cyane kandidatire y'umukristo gatolika John Kennedy mu 1960. Yakundaga cyane abanyemari b'abaherwe, kandi akuzuza mu nyigisho ze udushya n'amateka y'inganda nini n'abayobozi bazo bari baziranye. Muri icyo gitabo cye, Peale yakomeje gutangaza ibyo benshi bise Theology of Success, cyangwa se inyigisho zishingiye ku nsinzi, aho yashishikarizaga abantu kwiyizera ubwabo nk'imyumvire ya buri munsi. Iyi myumvire yarushijeho gukurura Donald Trump kubera ko ijyanye n'umuco wo mu muryango we, kutagira ubwoba bwo kurenga ku mategeko cyangwa se kudatinya kunyura inzira inyuranye n'iy'abandi bose banyura, ndetse no gukora ibishoboka byose ngo utsinde cyangwa ugere ku ntego zawe. Ubutumwa bwa Norman Vincent Peale bwari bushingiye ku buryo bwo kubaho kurusha gushingira ku nyigisho z'iyobokamana tumenyereye, bukaba bwari bujyanye cyane n'ibyitwa ivanjiri y'ubukire, prosperity gospel. Yigishwa cyane n'abavugabutumwa bo kuri televiziyo bavuga ko Imana ihemba bamwe mu bantu bayo binyuze mu mitungo ya hano ku isi. Muri iyi nzira ni naho Donald Trump yabonye inkunga y'abavugabutumwa bamenyekanye cyane muri ubwo buryo, barimo Mark Barnes na Darrell Scott. Muri iri dini Donald Trump yakuriyemo, mwashoboraga kujya gusenga ku cyumweru, umuvugabutumwa akamara amasaha 3 abigisha uko mwaba bakire kurusha kubigisha uko muzajya mu ijuru nimumara gupfa. Ubundi Amerika izwiho kugira ubwisanzure mu myemerere, mu bwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga. Ibi bituma haba ubwoko bwinshi bw'amadini n'amatorero, ndetse n'abantu batagira idini barahaba benshi. Abakristo nibo bagize igice kinini cy'abaturage. Abaprotestani nibo benshi cyane, barimo amatorero atandukanye nk'ababatista, abametodiste, abapresbyterienne ari nabo Donald Trump arimo, abitwa ba Lutheran na Pentecostal n'abandi. Abagatulika baza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi. Abenshi muri bo bakomoka mu baturage b'Abanyamerika y'Amajyepfo. Abayehova cyangwa se abahamya ba Yehova n'abandi barimo aba Mormons cyangwa se Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ndetse n'aba Evangelicals cyangwa se amadini y'ivugabutumwa, bafite uruhare runini cyane mu buzima bwa politike n'imibereho y'igihugu. Hari n'andi madini atari ya Gikristo nk'Abayahudi bafite amateka maremare muri Amerika, cyane cyane mu mijyi nka New York. Hari Abayisilamu bagenda biyongera cyane kubera ubuhunzi n'ubwimukira. Hari aba Hindu cyangwa se aba Buddhiste n'abafite imyemerere gakondo cyangwa se yaturutse mu burasirazuba bwa Aziya, barahari nabo, ariko ni bake. Hari n'umubare runaka w'Abanyamerika bavuga ko nta dini bemera cyangwa se ko batemera Imana. Aba nabavuga ko ari spiritual but not religious. Uyu ni umubare wiyongera cyane, barimo abigisha abanyapolitike n'abato bo mu mijyi minini nka San Francisco, New York na Seattle. Imyemerere n'amadini bifite uruhare rukomeye cyane muri politike ya Amerika. Abayoboke b'amatorero nk'amatorero y'ububyutse cyangwa se y'ivugabutumwa bafite imbaraga cyane mu gutora abayobozi, cyane cyane aba Republican nka Donald Trump. Amadini muri Amerika akunze kuba ku isonga mu bibazo bijyanye no gukuramo inda, uburenganzira bw'abaryamana bafite ibitsina bimwe, imibereho y'amashuri y'imyemerere n'ibindi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri tariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere z'umwaka ukurikira w'amatora yabereyemo ya Perezida wa Repubulika, Perezida watowe arahirira inshingano ze zo gutegeka igihugu. Iyo kimara kurahira, ako kanya ahita atangira imirimo ye ibigiye kumara imyaka 4, aho abagiye gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyemeza afata biba bifite n'ingaruka ku mibereho y'abatuye isi muri rusange.
Gusa ariko iyo kijya ku butegetsi, umusaruro we ubuzabarwa mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe. Ni umuco wamaze guhama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo president asa n'utangirana igitutu kugira ngo iminsi 100 ya mbere izagera afite amanota meza. Birasa naho umusaruro w'ubutegetsi bwe ari gutangira kugaragara. Uko niko byagenze kuba president bose bategetse Amerika kugera kuri President Donald Trump. Iyi minsi 100 Donald Trump amaze ategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuzwe cyane. Umusaruro cyangwa se ingaruka z'ubutegetsi bwe zatangiye kugera ku isi yose. Mu by'ukuri Donald Trump yakoze iki muri iyi minsi 100 amaze ku butegetsi? Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Atlantic, Donald Trump yagarutse kuri iyi minsi 100 amaze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ubu ngubu uretse kuba ayoboye igihugu cye, anayoboye isi yose, kandi iyi manda ngo iramushimisha cyane ugereranije n'iya mbere. Donald Trump yabibwiye The Atlantic ubwo yishimiraga iminsi 100 amaze ku butegetsi muri manda ye ya kabiri yatangiye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ati muri manda ya mbere nacunganaga n'ibintu bibiri gusa: kuyobora igihugu no gucungana n'imibereho. Atariko kuri iyi nshuro ndayobora igihugu n'isi yose muri rusange. Donald Trump yavuze ko bitandukanye no mu bihe byashize, ngo barishimira gukora inshingano zirimo ibikorwa bifite ingufu. Abajijwe niba ashobora kuziyamamariza manda ya gatatu, yavuze ko we ntabyo ashaka, kandi ngo nicyo kintu gikomeye ndetse ngo byazanagorana kubigeraho. Mu ncamake, yakoze ibikorwa bitandukanye bimaze guhindura imibereho y'abatuye isi muri iyi minsi 100 ishize. Nk'ubwo mu gihe kitarenze amezi 3 gusa, Donald Trump yasinye amateka ya president menshi kurusha undi wese wamubanjirije. Yateje isoko ry'imari n'imigabane impinduka zikomeye cyane abinyujije ku misoro yashyize ku bicuruzwa byinjira mu gihugu, kandi akomeza gushyira imbere gahunda yitwa America First, Amerika mbere na mbere. Icyakora haraho yaciye ku ruhande cyane cyane mu bijyanye no gushyigikira igihugu cya Isirayeli, aho yakomeje ubufatanye bwimbitse mu bya diplomasi na politike no mu gisirikare. Kuri iki cy'amateka yasinye, Donald Trump yasinye nibura amateka ya president 142 mu minsi 100. Ibi nk'uko byatangajwe n'urubuga rw'amateka ya president wa Amerika, American Presidency Project. Ni amateka menshi kurusha andi yose aba president bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye mu minsi 100 ya mbere ku butegetsi bwabo. Iteka rya president ni amabwiriza atangwa na president agenerwa inzego za Leta ya Amerika, akagira imbaraga nk'iz'amategeko nubwo adasaba kwemezwa na Kongere. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere, ku munsi wa mbere ku butegetsi, Donald Trump yasinye amabwiriza 26 harimo guha imbabazi abantu barenga 1500 bahamwe n'ibyaha bijyanye n'imyigaragambyo yo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 ku ngoro ya Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba nabigaragambyaga basaba ko Joe Biden atakwemezwa nka president watowe ngo asimbure Donald Trump. Kuri uwo munsi wa mbere ku butegetsi kandi, Donald Trump yasinyiye gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS no guhindura izina ry'ikigobe cya Mexique kikitwa ikigobe cya Amerika. Amateka ya president menshi Donald Trump yasinye muri iki gihe cy'iminsi 100 arebana cyane n'ibijyanye n'ibyabimukira, umutekano w'imipaka, ibijyanye n'ingufu n'ubucuruzi. Aya mateka cyangwa se amategeko uko wabyita kose yagize Donald Trump president wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasinye menshi kurusha abandi ba president bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubanjirije. Igihe yagarukaga ku butegetsi, Donald Trump yari amaze gutanga imbabazi ku bantu barenga 1500, harimo n'abamushyigikiye bahamijwe ibyaha bifitanye isano n'ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 ko tumaze kubivuga. Iki gihe abanyamerika bateye ingoro y'inteko ishinga amategeko cyangwa se Kongere ya Amerika nyuma yo gutsindwa kwa Donald Trump mu matora. Izindi mbabazi zizwi cyane yatanze harimo izo yahaye Ross Ulbricht, uyu nguyu yashinze isoko rya Silk Road kuri internet y'umwijima cyangwa se internet yishe dark web. Uyu nguyu yari yarakatiwe kubera icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'iyeza ndonke. Iyi Silk Road ushatse wayita la route de la soie, igereranywa n'umuhanda w'ubucuruzi watangijwe n'Ubushinwa mu myaka ya kera bugamije kuzenguruka isi mu bikorwa by'ubucuruzi. Uretse ibi kandi, Donald Trump mu minsi ye 100 ya mbere yashyize imbaraga cyane mu bikorwa byo kugabanyiriza umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwangirika. Yahagaritse amafaranga menshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaga muri gahunda zitandukanye, ndetse anirukana abakozi benshi
mu byo yita kubungabunga umutungo wa Amerika ugomba gukoreshwa neza mu guteza imbere abanyamerika. Ni muri iyo gahunda ye Donald Trump yahaye umuhanga mu by'ikoranabuhanga akaba n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk inshingano zo kuyobora urwego rwise Department of Government Efficiency DOGE. Ni urwego rwashinzwe na Donald Trump binyuze mu iteka rya perezida ku itariki ya 20 y'ukwa mbere. Iyi DOGE ifite inshingano zo kugabanya cyane amafaranga akoreshwa na leta. Nk'uko imibare yatangajwe ku rubuga rwa DOGE ibigaragaza, uru rwego ruvuga ko rumaze kugabanya miliyari 160 z'amadolari mu ngengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bingana n'8% bya trillion 2 z'amadolari. Elon Musk yari yarasezeranyije ko agiye gukiza Amerika. DOGE yavuze ko igabanywa rinini ryakozwe mu ngengo y'imari ikigo gishinzwe ubuzima n'imibereho myiza Department of Health and Human Services, havanyweho miliyari 47 na miliyoni 400 z'amadolari. Ahandi hagabanyijwe amafaranga ni muri Departement ishinzwe iterambere mpuzamahanga. Ahangaha ku ngengo y'imari yakoreshwaga n'iyi departement cyangwa iri shami rya leta hagabanutseho miliyari 45 na miliyoni 200 z'amadolari, ndetse na Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga iyi ngiyi yavanyweho miliyari 2 na miliyoni 600 z'amadolari. Ariko hari abanenga cyane iyi mibare yatangajwe na DOGE kubera ko ngo iyi mibare ntabwo ifite ibimenyetso bifatika bishyigikira. Gusa nk'uko imibare yashyizwe hamwe n'ikinyamakuru cya CNN ibigaragaza, nuko nibura abakozi 121 birukanywe mu bigo bya leta, aho abagera ku 10,000 birukanywe mu kigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, aho imirimo yose yahagaritswe burundu. Muri iyi minsi 100 amaze ku butegetsi, birasa naho USAID aricyo kigo cya mbere Perezida Donald Trump yibasiye kurusha ibindi, ndetse ubu rwose cyarasheshwe. Kandi mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe, Donald Trump yashyizeho imisoro y'inyongera ku bicuruzwa byinjira mu gihugu mu rwego rwo kugabanya icyuho mu bucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gukemura akarengane mu bucuruzi kagirwaga kuri Amerika, kugarura imirimo yo mu nganda mu gihugu, ndetse no kwinjiriza leta amafaranga menshi. Guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025, Donald Trump yashyizeho imisoro ya 25% ku bicuruzwa bituruka muri Canada no muri Mexique byinjira muri Amerika, harimo no gushyiraho 10% ku bicuruzwa birebana n'ingufu z'amashanyarazi bituruka muri Canada, anaca 10% by'umusoro ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa. Aha hari mu ntangiriro ibintu bitaraba bibi cyane. Mu byumweru byakurikiyeho, Donald Trump yashyizeho imisoro ya 25% ku byuma na aluminium ndetse n'imodoka zituruka mu mahanga. Mu kwezi kwa kane, Donald Trump yari amaze gushyiraho umusoro shingiro w'10% ku bicuruzwa byose byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye hirya no hino ku isi. Yakomeje kongera imisoro ku buryo ubu ngubu tuvugana Ubushinwa bwashyiriweho igipimo kinini cy'imisoro yabayeho 145%. Muribuka tuvuga 10%, ntabwo bayitinzeho. Canada na Mexique byashyiriweho umusoro wa 25% ku bicuruzwa bitubahiriza amasezerano yiswe USMCA, amasezerano ibihugu byagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo washyiriweho imisoro ku bicuruzwa biwuvamo bijya muri Amerika, ariko ubu ngubu bari mu biganiro, bivuze ko imisoro itaremezwa cyangwa se ngo ikurweho. Bivugwa ko nibatumvikana, Uburayi nabwo buzazamura imisoro ku bicuruzwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijya mu Burayi. Ibi by'imisoro no kuyongera abivangavanga biri mu kirango gikomeye cy'iminsi 100 y'ubutegetsi bwa Donald Trump muri manda ye ya kabiri. Ku ruhande rw'imibanire n'abandi bategetsi b'isi, mu minsi 100 ya mbere ku butegetsi, Donald Trump yakiriye nibura abayobozi b'ibihugu 11 baje kumusura. Nkuko byari byitezwe na buri wese, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu niwe wabaye wa mbere wasuye White House ku itariki ya 4 y'ukwa kabiri mu 2025. Ni muri urwo ruzinduko Donald Trump yavuzemo ko azahindura Gaza akarere kahariwe ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima mu burasirazuba bwo hagati. Mu nshamake, abayobozi b'ibihugu na za guverinoma basuye Donald Trump muri iyi minsi 100 ni Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 4 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shigeru Ishiba wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 7 y'ukwa kabiri, umwami w'ubwami bwa Jordani
Abdallah wa kabiri wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 y'ukwa kabiri, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 13 y'ukwa kabiri, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 24 y'ukwa kabiri, akaba ari nawe mutegetsi wa mbere wo ku mugabane w'Uburayi wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump. Hari kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri, na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri. Uruzinduko rwa Volodymyr Zelensky rwamenyekanye cyane kubera amagambo akomeye yahavugiwe no kutumvikana gukomeye kwabaye hagati ya Perezida Donald Trump na Vice Perezida JD Vance ku ruhande rumwe ndetse na Volodymyr Zelensky ku rundi. Ni ibiganiro byarangiye mu kutumvikana kwinshi, birangira Volodymyr Zelensky yirukanwe muri White House, ndetse ibi ngibi byarangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuyeho inkunga y'intambara zahaga Ukraine. Uretse aba bategetsi kandi, mu kwezi kwa gatatu hari abandi bategetsi basuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Minisitiri w'Intebe wa Ireland Michael Martin wasuye iki gihugu ku itariki ya 12 y'ukwa gatatu. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wongeye gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 7 y'ukwa kane. Perezida wa El Salvador Nayib Bukele wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 14 y'ukwa kane. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 17 y'ukwa kane, na Minisitiri w'Intebe wa Norvege Jonas Gahr Store wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane. Muri iyi minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwa Donald Trump kandi yanakoze cyane mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Yavuze ko ashyigikiye cyane politike yo gushyira Amerika imbere, America First. Ku bijyanye n'Uburusiya n'Uburayi, Donald Trump yanenze ingano y'amafaranga y'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga Ukraine ku butegetsi bwa Joe Biden. Avuga ko ibihugu by'Uburayi bikwiye kugira uruhare runini cyane mu gutanga inkunga kuri Ukraine. Ni muri icyo cyerekezo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatatu, Donald Trump yahagaritse inkunga yose ya gisirikare yahabwaga Ukraine, icyemezo cyakiriwe nabi cyane n'abafatanyabikorwa b'i Burayi. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwagiranye inama zitandukanye n'abayobozi ba Ukraine n'Uburusiya mu rwego rwo gushaka uko intambara yarangira. Ndetse n'ubu ibiganiro biracyakomeje kubera ko Donald Trump arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo asohoze isezerano yahaye abanyamerika ko azahagarika intambara imaze imyaka irenga 3 irwanwa. Ndetse ubu ngubu ibyemezo yafashe hari icyo bimaze kugeraho, kubera ko ngubu biravugwa ko Perezida Vladimir Putin yatanze agahenge k'amasaha 72. Ahangaha aka gahenge kazamara iminsi 3, kakazatangira mu ijoro ryo ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu, gasozwe ku ya 10 y'uko kwezi. Ahandi Donald Trump yashyize imbaraga ni mu burasirazuba bwo hagati, aho Donald Trump yatanze ibitekerezo byinshi byo gufata ubutegetsi bwa Gaza ndetse no kuvugurura aka gace ka Gaza. Igitekerezo cyamaganywe cyane kubera ko kigaragaza ko harimo gutegurwa kwimurwa abanyapalestine bagera kuri miliyoni 2,300,000. Muri icyo gihe cyose guverinoma ye yakomeje kohereza intwaro za Amerika muri Israel zirimo ibisasu biremereye byongera gushimangira inkunga idahinduka ya Amerika kuri Israel. Kuva Trump yajya ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere, ingabo za Israel bivugwa ko zimaze kugaba ibitero bimaze guhitana nibura abantu 2,392 muri Gaza n'abandi 105 mu gace ka West Bank. Ndetse ngo abandi barenga 3,000 bapfuye bazize ibikomere byatewe n'ibitero by'ingabo za Israel, ndetse hari n'abapfuye mu bundi buryo n'ubundi bazize intambara. Uretse muri Israel na Palestine, ahandi mu burasirazuba bwo hagati naho Donald Trump yaribyo yahakoze. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Donald Trump yajya ku butegetsi muri iyi minsi ijana bwongera ingabo muri Yemen mu bikorwa byo kurwanya abarwanyi baterwa inkunga na Iran mu mutwe w'abayisilamu b'abashia b'abauti. Ni ibikorwa byo kurwanya abauti byahawe izina rya Operation Rough Rider, byatangiwe ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Intego y'iki gikorwa ni ugukumira ibitero by'abauti ku bwato mu Nyanja Itukura. Guhera ku itariki ya 15 mu kwezi kwa gatatu kugera ku ya 18 mu kwa kane, habaye ibikorwa byo kugaba ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bauti bigera kuri 207. Ibi ngibi byahitanye abantu 209 nk'uko bitangazwa n'umushinga ukora ubushakashatsi ku birebana n'intambara ACLED. Kandi mu birebana n'ububanyi n'amahanga, Donald Trump yakoze byinshi mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu aho tuvuganira aha hari amasezerano y'amahame yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akazagenderwaho hashakwa amahoro arambye muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka irenga 30 mu ntambara.
ni intambara ihanganishije umutwe wa M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021. Uretse ibi ngibi kandi umusaruro wa Donald Trump mu minsi 100 y'ubutegetsi bwe ureberwa mu masezerano yahaye abanyamerika yiyamamaza. Mu gihe yiyamamazaga mu 2024, Donald Trump yasezeranije abanyamerika ibintu bigera kuri 75 birimo gahunda yo kwirukana abanyamahanga benshi ndetse no gufungura bafunzwe kubera imyigaragambyo yo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 bigaragambirije ku nteko ishinga amategeko bashaka ko aguma ku butegetsi. Muri ibi byose Donald Trump yasezeranyije abanyamerika mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe imihigo cyangwa se amasezerano 6 yarangije kuyesa byagezweho rwose 100%.